Chana lunjo kamal bana report bana jalin kel ka ta da na chanun ka je. Report me bana right ka duwa badanan chikume SPLA wo shika right kanetin kon tilla jimi diaka ka ta dan wo korwe ka je ka duwa badanan jo kan ode kan kode kana kapchong ano ka bana right ka kwiji humanitarian ten content cha blocko de ka we ka SPLA wo territory ke gwadan kon te je SPLA wo ka kap duwa badan cikin mi yadi ce ka block je ka cha report bana je linka je report mene bu kono to bana ko baga yo ka kwi kor kon lat kordian no kenyam chana mi right ka manana cha lat anetin kon tila ji humanitarian ka duwa badan dong a chunya ka je rewi ke jongle state ko ci kum kir mi yadi tere di yal ce ka ga gwasa mene ji humanitarian gwasa me kan jikala do cha ka block kum kir mi yadi na bana je right ka mana bana right tin na me ka ba ragetin ko ken Kenya mchana jatu ka kwiji humanitarian bana kula we kan man chala da kuma SPLA yo man chala da palmai dang ka ta danen chaje ti keje ka ta ku dan le roden tama kan mal dan lat kare wich kan Nairobi ki ko dan cha chol ge no dien mal dien no bana we tin kam dan le roda gwas mene mi jira ma jidit gwas me shirmangai kono won mi jira ma jidit gor jano jin der channel der support der channel der join ke der subscribe ke der share ba der jagor pingwas mo ke der notification ba der jetwan komite mi shibrech lar ba chwa mala shubege jikapet bana jo me bana jelin gwas me ke report mi shalat report me bere wich kacha Sudan ba report me ne ko le ben kanetin kon tila humanitarian ke ne kon tup ko lok no ke report kalat gwas me akana kuma kirma yadi che dub dial che kagek anta metela gwan mo wuji humanitarian ka je ka gotin kon ya keb kuma SPLA aiwo Medical Sans Frontier chikala do nene akane tele gwam nan kan walkaje ki kwen ka gote kon cha keb no ajana gat akane gat kan mentir weni ano kanetin kon tin te ka condition te ditke te garik ketin bay pankin kan tala gwam je kan waltin ga jan gwas metama ke riantin kon sha control akume maraike adacting machar kan mutu ogono o shi kuma kirme yadi che gwadi yal che ga block Doctor Without Border ki Medicine Sans Frontier man chale amsep tikan la do ne cha gwadi yal tin kon de wuka ke la ji humanitarian gwada ndega jalkaje ci kuma kirmi yadit government dun South Sudan shaga block ndial janna me jagne ko cine bi ci ko goten kon ya kap akume SPLA IO ray we ka jongle state ke report dana chala da ken en mishit kana me menen kon me chama sab ci kan la do ne tel wanga dana ci ke Medekan wal deken gatup kadeken e kon shuch ala vulnerable people do dan deken loka je deken ga loka ka ke community dan shuch ke jan gwasme akane che telway kane god ntam right now shuch kan community weni shuch kan mane den kon te ga jwat chicken joma chicken lat chikala do ne kane de kon te re wintin kon ke goto kon ya keb kuma SPLA yo te kane te la ji jwasne tele wal te jikan ka kala la kan wala jingni won ko kuma MSF anyok bo la kan lok la kan ajek kit ka lok kwan kala kan tok wan lok la kan ka ajek benefit ne kono je ka ji humanitarian chaga jiga tama anetin kon tinte ka jongle state special need kon lan wore akana restriction me man chala da kuma kirmi yadit gosa content chagak ke payeda ne to jeno be humanitarian access be jango ka je ko cika na bo lok ajanni akane pay wero ronkin dangro jandangro de dich cha ren yala shaka gega ken ka dorin content chire yala wutin tama ke ci kwance wutin mana wal lankan ke pieri ka kubo munyono de kan god yala ti tele gwad mi mom wuna ka je alo de kwande je to ke de na de ko lok akane very difficult ko dere nyal dere we ko chare nyal chajo ngoko juba tel gwan man nanga kon kaje tel gwan man nanga wal kaje wala konde na de kulo tom gaje ke de kamna la flight kere nyal din kon la jel shaka suspend kan ya
kamishit kana meni gwata tini gwata kon tup ko kwantin ke tup ka tin kon de na de ka lok la basic need tin kon gorka community lanken ke pieri ka kobo chaka gagrar ntama chala difficult longa no binete konti la mse be ka chup tanan gwada mi ko chare nyale ken cha ga kan dial tel do mo de ko kaje so na me cha je ka be kan ba akane ka paikel ronkin paikel chang yan dang bang na paikel ken chang ya chang yan dang ro wi bang man ka paikel ronkin dang ro yan dang ro wi bakele me akane te ke patiane to shogo yan dang ro wi doctor te critical condition kalankan kene pieri te gor har jenit te goro de kana ngwara dien de te dien de joken chalu ko kum kirmi yadit akene be peshi ana biga liu kene de konen tentere dol wal biga liu lora bang ka dom ma de te dien de jakan ka ja so jo me cha jala de kan me ba amsa ba je pen jala kum kirmi yadi da wana me in human kajen point da ba te against international law ko ne de kono gor ka lok a changa win mute korbo cha ne de diala kono ku mi cha ga pin ko dong de ko lok ka bo panken gan ji kuma tin kono de kel ka kirmi yadit lok ka wal lok ka kwan so malat kano cha spla yo territory tin kono ngane kep cha bu lok nyu de jeno malat ke kirmi yadit ami je ga long nyu de jeno let ken genocide ka those area nakanat ka ne de kono la ji humanitarian cha ka pin ko weke la jel kan chang de ko teten so ray kore me ne de kona chush kene de kona tila civilian ko kwa la panish ka kui ko ganken ganga chondien ane de kona tila GSPL ayo so mushit kana me che chong ano bi authority tigwe keno tiddi tangake ke kirma yadit ano biken massive violence against civilian biken a lot ki be force ni ken biken it one ko right now more than 100,000 people to share displace ka jandor shal kamo ni jonglei state to gorka kwen gorka lok ka jikan ka joj akane dialati ka pen kan ko jiga ka moy ka kwen jermen yana bokan na karen yale ke nakana te ga report mi shala da ne kan jiya misa akane ne Kenny she can nature ke 250,000 you can record the sharin bar kalankan ke pieri kan 112 ka kobo munyodo wa manene dial ke 400,000 people the shaban pin tele ka good elder care tele ka wal ka tele ka kwan muluku makir mi yadi do ba kwan bay nangan winimi logo jeno be am se buga we kan ji humanitarian akane berek mudi batwok akane shaka force ko bi ka jere wich kan ji am se ko cha ju no jene tay da ne chi kirmi yadi chi kan odore kan to goje ju kan ne to ko la ji humanitarian wo karsan o jane gwado mone gwada ko ni nya tin chi kan ko ko ni tiji am se tigatin yes pela yo tigan ga front line bane di ti de la civilianity je ka regdien ka kirmi yadi ko la ya bokare nyale tapena wo kon wen winami ko gwada ko la re nyaro di ne jetine juba jena ka capital dum juba men kirmi yadi teten charo cha kular nene ne de kontila MSF ke ji humanitarian aids kan mu kan cha humanitarian cha mu ke access a chikan bishop ka jonglei state goten konen cha control kuma spla ayo wa biliam di badetena longa ne de kon la patiane ne de kon dong te chronic disease ne de kon dong gorka kwen malakana jingna won ka MSF ke kan ne tin continent organization lokana kan briek bo ka mare broda so interne me mi wo woni am ka jonglei state wa breaking one be karem ne rodien bene de konti la vulnerable people ne de kon shuch tin char long na won ka jaga dunien ke lok dien jaga humanitarian wa bi ki chuja long anyok chetel wal tetup kan wina mi ko wal ya chaga ge so right now ajen mandana le rode ne me ka je report ana chalat
ne de kontila ji humanitarian no kwet ken kum kirm yadit kwet ken dwere no ngume ga ken ren yaltin konde na logo ne ka goten kon cha ke bu kum SPLA yo ko ci ken diali ken ga so ci jama saf ci ken kum kirm yadi ken kondem kwet ken ka dwer ka ta dan ci ngani ken lat kija so na me da la report mi de yen link ku ji humanitarian chana ben wena me ke report dana chalat report ban linge bala dung apal mai de angwa mi chaje titin jimi diaka BBC ke media nen koken pal mai de ang cha jogono cha ye chol ano kwa ceasefire kwa jeno ke kaba kor kaba je chong kaba kor chong anawre malka ya pal mai dan cha jogo no ne yen ji SPLA yo kaba kor chong ci pal mai dan ka jogo no ne ala spokesperson ko kuma SPLA yo ya jimi dia ga to yiwin mono do dien ya ga jogo no ala kori ne kap chong tel ne riek dung do first by president alwen keje commercial unconditional release alwen keje kan ji ko dang baro dial atara mudu reyti jien ki kuje mo bene mal bene no di pal mai den ka jogno ne ci ko control ko koro tene ke defensive position gang ne roda kene ure kur kene ka mak ken beo ba ne ben nak ke ba ko bubuk ken kune la gang roda cikan kwara kene yen lora bang kene chwaro dun gang cikan cantonment side ne dialen kontin de SPLA yotin cikan ga dek kon ci ko ne den kon dong lo kamal kirme yadit kumal kuje yarone misala da winmon ro bene kor bene pel amugwa dundo first by president alwin ke jere tijen yeri poro mo jalat yaji te katin wan ko cha jogo no yen ngum ter yen mo yen tala ko na ngich ne ko la na tike ba jogo no ngum ter mo ngum jag yen community ko bi ke liwo ya jogo no civilian ne din ka gang civilian shu ka kere an kun jaga jogo no tel ne te mo te shu kere an ko kene din content kwa civilian le jaga ja chuch e kuma kirmi yadit for agreement da ne cha tan ya power sharing charge tan no bu kuma SPLA yo biga te ka gwat ka bu kuma SPLA ji biga te ka gwat kirmi yadit cha ka we nyoko mun loko ka gande te kirmi yadit che peace agreement da ne ya tan ja jawo yar kama gwe ke winmon bane ko na jetu ko wojenetin kontila SPLA yo woja governor SPLA yo keste ni ken moja ka kene ka tilanyinka ka plan mishari leka ke international community chika raj la mi jega malat ke kirma yadi be je violate bina biet tije gaten ta Africa Union tetin European Union tegatin bineken nobody's talking bekir be na me be je violate bina biet tel me latke amene me chi kore mi la me je to ka nasser kore chi tuok chwajo la twi first by president Dr. Machar chwaje yen michagu je no na me a politically motivated checken kuma SPLA yoka and chika we ko kane de konde to ko te nyin ken Nuer why am nyin to ne ke de SSPDF ngum na kuma SPLA yoten kuma SPLA yo chikan na gorno de kan rege da na chi tuok de kan caption de kan disclate dino chirek che woto kaji kanon no de kan caption Nuer why am teram ko control la ngai kan no mi chukake me de ga benak la kana response la mar korintin so cha control kuma SPLA yo so ko mechir na mo cha kuma SPLA yo cha ka martin ano kanedin kona merkel ke Nuer wayami ko ken kan Nuer ka kwar Dr. Machar Nuer men ji kwar dial kan Nuer cha guje no kanedin kon enemy chala Nuer ne kuma jane kan guje no ti Dr. Machar ti ka tetten kone kon cha yen kan dial tele jormo de ten kan dial ke kan Nuer kan dial ken senior official ken de konde la commander kuma SPLA yo awene ka kweren dit fonde
ni first by president kan wer kan dial ajen malar ke jeno e politically motivated ne me so ko kujemo jaga jogo no ne ken ku spla yo ken lar no mala chiriten kan mala retin you know e kir logomo so kujemo nong ne mal kala da pal mai dang no ne kenyam kir alun dakang machar unconditionally aku dakang machar aku je release kan ne ga dang barot kon te gare ti gen kel mi che kalun a che ka kamrar den be kir be dialogue be chol bana nyur gwa kel bu ko rai ka do dan mal bon yam ke je kan first by president dakang machar mo kir to we kalat tel gwa be spla yo bu ko wutin bu ko policy ne ken kon tikatin amen mi cha peace cha je implement cha security arrangement cha jalat cha dial kono gor ka ku mal ka cha galat and then bene ku we re malka spokesperson dunga spla ayo ajana ma kanda ma char kana konun tele kol me dene elinga no te mal me be enyok kon la maka ne ko gori jano ba territory ko dial ke goto ko ne ke ba control kuma kirmi yadit jen malat kenen o tina ke defensive position dundo kan bone ko ken la organization de ti la kenna be yo gwada ni kan ngaje no ci kuma spela yo cika kai ni me da ni me kwa da ma char kwa je yen ciken me da na lat ke kirmi yadit cikenen ni me kwa da ma char kwa yen cikenen te lat ke kirmi yadit ciken containment sa india kan ga dak tele tente ji spela yo ten ciken ni wani kan ga force no big defect ke big tie so ngum ngod jor ka kir tel ngod jor chamal che ya 2010 peace agreement che collapse already so ko lat kan o te ka 2010 peace agreement mi tena kira lun first by president first of all alunya kan ne ga dial and then second ala da announcement ano na lu ke dialogue ana bi bina nyur mi te ka 2010 mi te ka 2026 election balat ba jo je ka kora so na me jari podan chalat akume spla ayo gwa mi te gatin ka ta da nan to kor woken keje so na me dere we kayya ano ke report an chanon gwatme man bana ngai gwasme kume spla yo chikan gwadon wana kan jikan ka kep re which ka jongle state ka South Sudan people defense force take some key areas key strategic location te cha kep ano re lo Nuer ke gwada konti lo Nuer ticketing kume spla yo chikan gwadon wana kan kep chika yu headquarter kan kep chika pieri kan kep chika moto di kan kep chika wa chika kep wena ka godi ale koken kare cha kef edeni spla ayo shika edeni sspdf chicken ka joy gona kon tiketen sorry politi kana kon lat korodian ji spla ayo tin kon la support wena ka ne diala kon ti la deni lar ka ko bome ka shonge bum areri ka me chala dane ka jan gwase me ko kon bum kon kuma spla yo charoda kef kel keli wantama kace te ka opposition ko kene charen nyoko mat ka rodienten yo kana no chwa gweni milat ko maka Nairobi ano te mi shalta man pizza ni share na mo mi shal diversion o ba winat ba je gam kujimi ko koru ko mu ga gwasmene be kir ba gulo chodrej ano ko be chodrej ko be dial ba ka yar ba god yala kon dong de mal der ben ga ke ba ka gek so man gor kira long gwasme janene we jana mi che spla yo che destroy can all these parties this minor party in content pan kon che ale ke wala dwa kele shali united people alliance ke di altiti ba ko jigala ke zero big tel position ne ti just ganga na jogo ke shi o te ka mal me be to man peace initiative is joke ke jowo dan chalat chairman dan ngai na already to man peace initiative is dead chala da kol manyang juk ngai kon diale the only hope for South Sudan right now e kuma spla yo men tega defensive position ka goron de kume kire regiment right mo kir mi yadi de jager ko de liada ro de caption ko kir je liya je kamrar kir mi yadi chaje lok ne ka men jang ken no melet kir mi yadi de cha je ko melet na kana na ga nuwar kana ga gad jane so men la nuwar je no gang karudin yes nuwar gang karudin ko goto kon water ga mundien na khaneke tiga jang na ga to
mete jangamo muraje no ay kir mi yadi tene o ngeje no tel malat ke je kir mi yadi banere ko ne je beide ka jang ko na nga front line tin winyin kan wore ke area na nuore ko wa tang ne area na nuore dial so report me de nyoga yekel en ban je report dien fi de pere no jin bi Nuer online tv channel bi support keep subscribe ban nyoje report tin ko kenen be en bi atemal